Laha mahakasika ny tetika tafiariana zany, ro ny fahaizako azy sy ny fahitako azy amin'ny vangovango amin'ny télé eo, de mety ho an'ny vahoaka malagasy tokoa. Satria fanohagna mivanta gn'olo zay ta hamelom-po ny fahitako ny projet fiariana. Tena manoha mivanta nandeha zany hoe le olo zany hamaroa manana eritseritsy ta hamelom-po na ta hanao zavatry fa le jala hoenty hanaova azy mihitsy ro tsy misy. Ny nahatonga an'izay zany hoe mety hisy fagnontania hoe ka nanao ino ary hatram'izay na ino ny tokony atao. Maro loatsy ny problème nandalo tamin'ny tany toy, tamin'ny firenena toy. Manatahaka ny tsy fandiam-pahalema, manatahaka ny kolokolo maro isan-karazany zay mahavikitina ny olo tambanivohitsy, de lasa tsy misy raha azo atao olombelo zany. Ka laha misy ny projet fiariana zany fagnomezan-tsala fanakana gn'any vahoaky, de tena fahitako azy tena mety ary magnampy olo betsaky zany am'le fandoava azy satria lavitsy be koa le fotoa 3 tao be zao andoavan'le drala, tombony koa tsy maro, de mora tokoa zany magnompo le drala eo ary mety ho gn'any vahoaka madinika aza. Fa tsika ndraindray zany tsika hoe mijery le olo fa manana antognasa, olo fa mandraha fa ny tena mety am'io le tena vahoaka madiniky mihitsy tantraha zany tena mety aminy. Gny tena toko hisy etoa zany, zahay vezo gneto tsy miala amiriaky igny ny velomampo ay ny 80%. Laha gny tena tapotanay etoa. Fa misy avao koa moa zany gn'ambanivohitsy au périphérique agny manahaky magnomy tanambao mangolovolo amin'ny commune urbaine etoa zay mamboly. Fa laha gn'antanay etoa zany de tsy miala amiriaky igny ny velomampo ay. Ohatsy fotsiny hoe mangalaky vezo toy zany baka anjiaky egny mihaza maminta ndragny handay an'igny bazary igny tsy avy fa misy koa mangalaky azy baka andiaky eo laha ray aly igny avy ambazary ety fa aza hoe ray aly sy 10,000. Laha lahy ray hetsy igny am'garaba baka egny abazary ety fa aza hoe ray hetsy 10,000. Ohatrohatran'izay zany ny hamaroa gny activité tokony atao etoa gn'any vahoaka madiniky maro. Fa kirairaiky moa zany manahaky vatantenako manokana, zaho zany mikasakasa hoe hanao resaka provanderie satria maro mpiaro kosoa koa gn'olombe etoa. Laha te hamata tsika maro tôbily mangalaky kosoa toy zay ataontsika hoe intelo na ignefatsy isam-bola mihitsy aza mangalaky kosoa etoa à 40, 50 camion raiky. Nefa hare amin'ny alala ilila avao gny hany tsotra sasenta baka nanasafinga regny. Ka laha mieritseritsy aho fa hanao provanderie zany etoa hagnody an'ireo akora zay akora déchet manahaky baka amin'ny copé frito drakaky maty, manahaky any hoe filalagna, manahaky raha iabiaby fiamaliniky atao provandy manahaky pepre, de mino zany fa mety ary olo sady mampiasa olo aho am'izay tsy ferana avao koa miharo kosoa fa en même temps mba mpandehanako an'le raha fansoako an'le velomampo rano valim-piaigna.